Дораболорун күндө оолор, мен Барамыгин Николай Андреевич демин Саха Республикатын Билим Жоғыз Академиятын прессаны гытыры үлелер кейтебин. Мен Михаил Ефимович Николаевтын Саха Республикатын бастықы президентін гытыры 1991 сыл сағалыны тігер білсібітім. Михаил Ефимович Николаев ол кемге 1990 сыл ақсыны ыйга ам бастан Япония баран кәлбіті. Он ол Япония баран кәлем маран Японну хаңарар кейіне булан Японияны гытыры биргөлелер ассоциация терьерге кинеха заданияты беренден эппите. Олихин мигин Японну саңарарбын билер боланнар. Буланландар Михаил Ефимовичка көстүхіндер биттірі. Оны Михаил Ефимовичтің көстү марамын бұл 1991 сыл сағланы ғыттынлы. Михаил Ефимовичті күнігерділі Михаил Ефимовичтің білсен, алтыхан бирге үлелеген дағаны кәлдім. Михаил Ефимович Николаев меген ете әппетім күрдік. 91 сыллаққа Саха Сирия Японияны гытыры бирге үлелер ассоциациятын асяс генеральный директорынан анабыта. Онтон онны ол әттәққа бейгі сетейдер біт симбаллар. Саха Сиригер бастакы алмағы кырылабыт кеге ватанабеден Жапон мастера болар. Оны ол сунтарға, нюрбаға, білуге, үйәе білуге, Саха Жапан дайманден қолбоқтақ тәрелтіға Жапонлар кейрелдерігер бейге үлелеспеппет, ола шастыр. Онны болағына Жокускайга 1992 лаққа бастакы андай дутағы выставканы теребеппет. Японская промышленность Якутск 92 ден. Онны болағына 1992 лаққа Япония культуратын фестивален ветка сакуры на земле Олонко дені әметерес беппет. Онтон 1993 сыллаққа Михаил Ефимович Николаев мигин онна Анатолий Яковлевич Яковлевы Японияға представительство терьерге сұрдақтабытыгар бейі бәлемнер үлетін сетихәммет. Онна Анатолий Яковлевич Яковлевы представителінен мигин кені сол бейачытынан анабыта. Онын 1993 сылттан 2 сылғадылы сәттіғыл Японияға олар бұты. Онтан Японияттан төннен маран 2 сылттан 2 сылғадылы түрәбет дойды бар қаңала сұлуғығар балық сол бейачытынан үлеләбеті. Онтан 2 сылттан 2 ағыз сылғадылы Саха Республикатын тас себяхен министерствотын сол бейачытынан үлеләбеті. Онна ити үлелер кемдер бер Михаил Ефимовичтің әлбәқті алтыс бұтым. Михаил Ефимович Япония сылжарғар кеніне әлбәқті арғалан тұрардақпын. 1991 сылға мұсыстар ұйға СССР президенті Горбачев Японияға кәлергер Михаил Ефимович Николаев делегация составығар керен әме Япония кәләхілі Онна ол кәмге мен Токио қораққа бар боламын кеніне амбастан арылауды. Онтон 94 сыллаққа Михаил Ефимович Николаев бастақы Японияға визита болуды. Ол кәнеттен 1995 сыллаққа Хотугу форумден андай дұтағы Хотугу регионлар губернатордарын түмсүйтін организациятын Муньяға Хаккайдаға саппара қорақы болуды. Онна сақа әреттен үсінкен лаған делегация әкәлбетігер бейгеп арғалабы бөт. Онна 1990 ағыз сыллаққа Михаил Ефимович әкәлбетігер бейге Михаил Ефимович егін болан Биллер Япония политика Мунео Судзуки көметінен Япония премьер-министрін Кейдзи Авучыны гітірі көрсебек бейді. Михаил Ефимовичтің дәм көшін кәпсетер алты әрәті бейді.
Онтон мен алма серген баңа үлелиһиллеммин сака хереттен амбастан көмүһү омук сиригер экспортка тахарбыппар Михаил Фомич наха үөрбите аджакай саңаарбите. Вот онна валлаана те Жокускайга тутуллубут японский дом ден Япония инвестициятынан тутуллубут диага 2011 жыллаха калехаллибыта Михаил Фомич. Вот оны көрөмаран аджакай сергабите гранильный заводы ген көрбите. 2000 сүйрбе жыллака Михаил Фомич мигин бәтигер үләгә ыңырбыта государственный советник бола хиллен Саха республикатын государственный советника догына гархиллен. Вот онан балагына ол 2000 сүйрбе алтан күн сериттен торордлы 2000 сүйрбе сыл атыржага егарлы 3 сыл Михаил Фомичтин бирге үлеләп бит. Мин кинеха камалөһәче быгытнан сылдыктı. Вот онан Михаил Фомич туһунан эттәккә Михаил Фомич аҗакай кең көрүләх, ынры кәлбәк билиләх. Онна бу андай дуга арас җоны гыдыр алтыспыт опыттах кете. Кини короллары гыдыр көсүбите, кини он трибуна тигәр таккан тылып бите. Кини Япония императорын гыдыр көсүбите. Вот дойду салаячыларын гыдыр әлбәттә көсүбите. Тыгынча 995 сыллакка Кореяны гыдыр Россия бирге үлелерин соглашениятын Россия атыттан баттаспыта. Онон кини сахаларттан андай дутагы тахымнах сүнкен улахан кии болар. Вот онна бу мин кини нигитре камлөһәче быгытнан үлелер тахмана кини самай улахан долгуюта. Бу сахарин транспортный системата болар. Бии боллагына бу бир эретимир солунан андай дүнүгүтөр силбен олорут. Онна иккиhe боллагына өрүспүп болар, өлүөнө өрүспүп. Вот онна битте. Онтон наха долгерде иккиhe боллагына биги те беби тоңорон тахарыбыт наха мөлтөх сахаригер. Вот онна боллагына оңорон тахарыбытын боллагына кыен батарбаппыт. Вот онтон наха долгерде үсүһүнен боллагына нехленне ынырып жажаңыты колорор сахаригер. Нехленне сүйрбе биргене билген жажаңы онан боллагына кини ол жажаңы жоңга хайдах көмөлөк кайны хайдах кинилер олохторун тупсары кайны ден төбөтүн ырытнар. Михаил Фомич жон тугар олор эти. Холбур кини төрөбүк күнүгөр билигинен кыйын ден бетин биремиятин стипендиятын оголорго онна учуталарга тиксеререте. Онна ол тиксерен маран ол тәрәһен кәнниттен оголору гытыры учуталлары гытыры атак тапсанларын эбеттирет. Вот онна Михаил Фомич ынырык тугу бартын өйдүрет. Холбур төһө дээрсыл аспытта болун кини гытыры көссөм маран кини атын, кини кергенин атын, оголорун атын, тугунан жарыктанарын, оголоро ханна бааларын баратын өйдүрет. Оннан ар сихили ыйталарет. Жону гытыры атак тапсан олорон чөй байтык рас темаларга көрсөтөрөт. Ханнык бар кийиниктир. Хайдак бар тахынга аллер кийиниктир. Онун боллагына Михаил Фомич олох народ кейдеди. Онна ите эпитим курдук билите аджахай кеңете арас темаларга бартыгар кимнин багар кепсетен сенете. Оннан тон боллагына кинити литература, искусство үлөһеттерин гытыры алтыгарын наха сөбүлүрөт. Михаил Фомич бу классический искусствоны холор бу бии сакалар кыра омук болар бутнан себестен классический искусствоны бахылыр бутын багарар эте. Олехин болла манна сака херигер эти балет осколатын, үрдүкү музыка осколатын терибите. Онна оскола оголоргар барларыгар музыканы үйрәтергена музыка для всех. Аны урухуйдурга үйрәтергена рисуем все. Онна да атын тухайылах камнахандар терибите. Михаил Фомич Николаев сахалартан кемемет булгучу космоска көтөн космонавт болу этеден
бағаһыналаҕыты. Онон боллаҕына кини 2003 сылтанла саха эргер ити космоһунан жарыктанары ракеталары бөлемнири игин саҕылаабыта. Онон мин этемете Михаил Фомич инникини нар көрөрөтө. Кескили ханырете онна боллаҕына жон ологон хайдах тупсараргы нар толкуйдан тыккарыты. Онна ти биле эти быгытнан глобально толкуйдан бараңын локально субу олорош сиргер тугумет гыныкын нада ден толкуйдагыты. Онон мин этемете оолорго Михаил Фомич бу сахаларга өтөрүнен көстүбөтөх улуу киһи. Саха республикатын сайдаргар, саха омук сайдаргар улахан кылаат оңорбук киһи. Холобур бу кини 10 сыл президент набыт кемигер саха омук аксана 33 бырыган элбэбити. Кини президент боларыгар бе 300 30-тыгынча тибит, онтон кини урайарыгар 400-тен таккатыгынча болбут. Онтон билерге курдук бу 2-тыгынча 11 сылтан 2-тыгынча сүйбе 1 хылгаллы 10 сыл егер сақлар аксаныры 3-тыгынча кейінен эбилинне. Ола ата Михаил Фомич ситихитин гытыры теңнәтәккә аджакай бутардыбыт, олох мөлтәтүбит, санабыт түстә. Ону кыярга бу саңа көлүнә модун санатанады. Эһиги жулурда, жогурда, онна кыхтак жон бола улаты кытынады. Атын умуктары гытыры атак тапсын олорон кепсетер кыхтак жон бола улаты кытынады. Онна мин бир табарым эпитин курдук. Кинеха агатан ар этерхү. Атын умуктар энигин теңнәк курдук көрөллөргөр эң кинелерден 2 тарбак үрдүк болохуннады ден. Ол хин эһиги бары ханнык бар умуктан толлуакка олох бәгатин күскә сананаңыт бәгатер эренеңит күстәктик үренеңит этте барларын агар күстәк боларга барларын ар кыхтак боларга онна үрәктәк боларга сананактакыт бары ситилер.